Ngomsele kulo okhulumayo niyamazi ugogo ke mayisekhuluma njalo sizoqhamuka nezinto ezibalekile kakhulu. Namhlanje ngizotshela ngendaba yomuthi wezitha. Kunabanye abantu la othola ukuthi baneyinkinga izitha zingala nangala emsebenzini yonke indawo uthola ukuthi ngisho ekhaya umuntu unezitha kodwa akazi ukuthi wenzani waxabana nobani kodwa izitha ziyamhlasela uthola ukuthi uyahamba thola nasemsebenzini abantu bambheka kabi isitha njalo leso kodwa wazi ukuthi wenzeni umuntu kodwa uyithola unezitha nje ngento encane uthola ukuthi umuntu mhlambe uyibuka kwena kwesikhathi uphenduka isitha ngoba umuntu uyakumonela into ayibona kuwena iyinhle ayifise sengabe kuthiwa ngabe yakhe kodwa emva kwaloko usezoba isitha kuwena ngobani usefisa lento kathi ngathiwa ngabe yakhe ungazoba ke ngeyakhe. Okubalekile ke izitha vele ziningi iqhamuka ngayo yonke indlela amukho ngazizitha iqhamuka ngayo yonke indlela. Kubalekile ukuthi uhlala usebenzise umuthi wezitha ngendlela yokuthi lo muthi usebenzisela ukuthi izitha ukwazi ukuyinqoba ukwazi ukulwisana nazo. Le nduku le ekhona yokuthi izitha zikhulume zodwa noma zikhulume njona kuwena mazibona ziphahluke wena uma ngabe ukuthi zinenkinga nawe kodwa mawenze le nduku le izokwenza ukuthi lezi zitha zikwazi ukukhuluma ngisho phambi kwakho uqobo uthola ukuthi omunye uzokhuluma komunye uyikhuluma izifika kuwena indaba lapho ngesikhathi sifika kuwena indaba lapho usebenzisa lo muthi wezitha ngesikhathi usebenzisa lo muthi uhlanganisa nokuthi lezi zitha zithi mazizokhuluma ngawo noma zenza lento ezenza zihlangene ngawo bese ziyabuya ziza kuwena zizokutshela zixoxele lonke udaba ukuthi kade nginobani waxoxa ukuthi nokuthi nokungazi ngangeze uzihluphe olubuza ukuthi wena uthele bekhuluma kanjalo waphendula wathini. Cha akubalulekanga lokho kodwa okubalekile ukuthi wena thola le nduku yezitha ukuthi kuthindele izitha bheka nje kulezi insuku mhlambe uyekile ubhalisile nawe lapha endaweni ezithize kodwa izitha zilana umona wazo zingafuni ukuthi kube khona ozokuthola nawe okuhle noma lapha ematopeni la ubhalise khona futhi uneyinkinga nje eziningi egazini lakho. Kubalulekile ukuthi uhlala uthole umuthi wezitha usebenzise ngoba awuzazi izitha ziqhamuka nini kuwena kanti futhi owokuqala uma ziqhamuka kabi ngoba qhamuka sezenza izinto zakho uthi ayihlanganisa ziyanakala ngenxa yezitha nje. Asiyinqobeni izitha abakwethu silwisaneni nazo. Kubalulekile ngohlobo oluyisimanga lo muthi lo uma uyowusebenzisa ufuna usebenzisele lapha ngaphandle ukuze izitha zakho zonke izobe zikhuluma ngawo noma zinjani uzozibiza lapha awuzazi ukuthi wena wobani ubiza nje izitha zonke ihlasele wena nezitha zonke zikushayayo ungazazi uzikhombe lapha ngoba nothi uyasazi ususazi ngokubuka leso sizathu esithize osaziyo wena naleyo muntu. So kubalulekile ukuthi nalesi sitho ongasazi ke ngoba naso lesungenayo isho ukuthi isona ngempela yini mhlambe usididisiwe mhlambe kwasebenzisa insila yakhe lo muntu kube mabephuma abantu beyobheka kuvele yena kanti akusiyena uyena lo muntu othakathayo noma uyena lo isitha kuwena okuyena owenza ukuthi kodwa uma ngabe kuvela ngisho beyohlola noma bevele emaphuphweni kuvele wena basebenzisa into yakhe ethizeni ngoba benze khona kuzovela wena lapha la kuvela khona ukuze kubonakale wena uwena umuntu onenkinga ongazokwazi ukuthi uma ngabe ubheka izinto zakho zivele ngendlela ekusuke kufanele vele ngayo. Thola ke umuthi wezitha uzokusiza ekutheni izitha ziphahluke zizikhulumele ukuthi cha babo ukuthi nokuthi kade sikhuluma ngawo namhlanje besihlangene beliphezulu kakhulu igama lakho. Okunye okubalekile ngifuna ungasakona okusukela nje ngoLwesine lo lesosombuluka njengoba nje namhlanje ngikhuluma nje ngoLesine lamhla ka-30 ngizobe ngiseGoli nango-31 ngiseGoli nangomhla ka-1 nangomhla ka-2 ngiseGoli. Abangidingayo ngapha eThekwini bazongithola ngomhla ka-3 ngomsombuluko ngiyobe sengikhona futhi oLesibili ke sengikhona ke 1 May sengoze ngiphinde ngimemezele ezinye izinsuku futhi ukuthi ngiphinde ngiye eGoli. Amukho umuntu ozokufonela kutshela endleleni ukuthi ugogo njengoba eza kugcwele wara bhuka kuqala ukuze ube seduze noline. Cha musufikile nje siyakwenza into esifuna ukwenza yona uphuma uhambe nomunye afike esimeze esimenza yona aphuma ahambe. Yilo nje bakwethe benginazisa kona ukuthi ke ngizobe ngiseGoli Soweto umhla ka-30 nomhla ka-31 nomhla ka-1 nomhla ka-2 ngomhla ka-3 ngizobe sengingasekho khona shuthi kahle kahle insuku eziwu4 zonke ngizobe ngiseGoli. Nabazongidinga mhlambe ngoLesithathu uma kuwukuthi ke bakhona nje kade bemavotini bazobe bekhona abanye abantu ngeyithuba zabo 2 ngizobe sengikhona ngoLesithathu usho ukuthi kahle kahle mhla ka-29 ngizobe ngikhona futhi kodwa late ngiqala late usebenza ngo-29 ngoqala ngabo 2
makukhona ongidingayo ke engeve ekhathele iphumele evotini. Siyabonga makhosi amakhulu nithokoze.